Si tu peux venir rapidement, il y avait un message tout à l'heure de l'Ardèche, pardon. Ah ouais. Oui, طهرة لوشامي سي لارداش ارديس لنا كيجا سريد لوانا جينيا اي فادي سادين يون نيزن انا ميساج يور كلين يوثمثنا قلنا جينيا تيسمثنا كدو دارديس لنا كلين ما لا دي فرنسا نادي تمورث القبائل يباونيني ذاكني فرحة طاس مين يوم تسليها جينيا سيمسلينا يكودنا ماركولين يفرح ذا نيا ميسنرا سجميلت يدير يفرح يوكلني ميكولا يفنان ناقينا ناينا زور ناقينا نجمع عند ساقيا ويتمنى ذاك اللي هذيك ونفذ ذاك كورونا فيروس يوكن ادنوال ناد نجمع ثر كلين اربعه كيبواس زي ثمانية في فرنسا زي تمديتن باري يوكن ناد نسميتي ثر كلين ثق ديمين ود نشنوث احيحا كرزن. Merci Mohamed pour le relais côté standard. On va continuer en musique. Très rapidement, on va aller côté... Ah, bah non, pardon. Le standard, désolé, côté standard, on va laisser les musiciens puisqu'ils sont prêts à enchaîner. C'est un joli morceau du répertoire Didier réinterprété par Hussein Cheba avec un hommage qui lui est fait. Écoutez le texte en français pour ceux qui éventuellement ne comprennent pas le kabyle. Il est finalement venu le temps du grand départ. Tu t'en vas les mains vides, laissant ta valise à une autre génération. La vérité amère tomba comme un couperet alors que la nuit s'est à peine débarrassée de sa robe noire. Paris ne vit plus dans Paris pour honorer la beauté de la musique du Sud qui perdait son souffle. L'emblématique drapeau jaune s'est mise en berne. Dehors, une bête immonde hante la vie. Personne n'ose plus ouvrir sa porte, comme dans ta chanson Grand Maître, lorsque le vieil homme n'osait pas ouvrir la porte de sa cabane à sa fillette. Chacun dans son coin avait peur de la bête de la forêt.
Est-ce une fable prémonitoire? Que sais-je? Je me souviens, comme si cela datait d'hier. Je m'initiais à cette musique qui berce à mon enfance, à cette fatale prémonition qui me faisait rêver. Je n'avais plus jamais peur, ni du noir, ni de la bête, jusqu'à cette nuit-là, où la mort traîtresse te surprend par derrière pour te voler ton dernier souffle. Cette nuit-là, la neige n'était pas au rendez-vous comme dans la chanson, lorsque le feu dévore des temps entiers de chêne. Hélas, il ne reste dans l'âtre que les cendres. La flamme qui l'entretient s'est éteinte. Les enfants ne peuvent plus s'approcher de leurs grands-parents pour écouter narrer les histoires du temps passé. La bru ne sait plus faire bouger les lys du vieux tissage. La djema, comme tu disais, ne rêve plus du printemps. Paris aussi, fille d'Europe, ne rêve plus au printemps. Personne n'ose y sortir par peur de la bête qui fait le guet devant nos portes. Tu as raison, l'artiste, de franchir le pas. L'époque a bien changé. Tu l'as bien dit, l'ancien. Tu ne veux pas d'une France sans couleur, ni d'un monde en deuil, ni d'un printemps sans amour. C'est sûr, cette saison des amours est devenue celle de la mort. Alors tu lui prêtes à ton souffle pour qu'elle reprenne ses couleurs et ses senteurs d'antan, et tu partis avec elle. Mais ce n'est qu'un au revoir, car dans ta langue, ton nom signifie vie. Dans ta vie, ta langue est poésie. Ta poésie est née dans tes collines, là où sont tes racines. Tu y vas souvent chercher nos rêves, sans regret et sans trêve, jusqu'à l'ultime essoufflement, pour les porter au firmament. Au petit matin, tes yeux se lèvent parsemés de genêts. L'éternel Jugurtha accueille son nouveau-né. La légende d'Amazir recouvre le sourire. Tu es toujours vivant, grand frère, car l'on t'appelle Ivir. Va en paix, Veveno. Va en paix. C'est le mien. Ivir. Ivir. Bonjour parce qu'il nous entend pas. Ouais. Hussein مثلا الهاشمي ماشي عمي سي امريكان سريد إذا كيدازو الحمايان ويتولي كيتسريد باغينيا في اللايف فيسبوك et aussi Hussein Madoui vient d'arriver à Nordine, il est là avec Oulhadj. On doit l'applaudir hein, parce que voilà exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse Hussein t'installer, on y va, on roule. On va. Merci Hachmi. Salam, Sahet. Ah oui, il y a du monde sur le standard. On va respecter un peu aussi ceux qui nous appellent, puisqu'ils patientent depuis tout à l'heure. Il y a vraiment du monde sur le standard. Oui, Hachmi. Ah là, tu m'entends, c'est bien, super. On va essayer d'échanger un petit peu parce que on voulait un peu parler de ton répertoire, tout ça, avec nos amis. On vient juste d'écouter un titre. C'est un titre assez merveilleux avec un clip. Je vous invite à le regarder aussi sur YouTube. Vous tapez Hussein Cheba, hommage à Idir, et on vient de l'entendre avec un texte qui est à l'image de l'artiste Idir, puisqu'on a rendu hommage il y a une quinzaine de jours, je crois, avec les musiciens d'Idir, avec les mêmes conditions de direct et autant sur le plan visuel que sur le plan radiophonique. Et on avait passé une agréable soirée et on a eu énormément d'appels, énormément de témoignages pour cet hommage à Idir, et chaque artiste a essayé
avec sa chaleur humaine, avec sa chaleur artistique, avec son émotion, de faire traduire cet hommage selon leurs moyens. Mais par contre, toi, Hussein, on a pu voir au travers du clip que tu as réalisé un assez beau titre. Mais juste avant de parler de ça, peut-être tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais et en même temps te présenter pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'ils auront un véritable intérêt à te connaître au travers tes chansons et ton répertoire. ثنمرت نور الدين الحسين شباح فيون غيروطاس قمنيهن لزيميغراي اكتيفيرن ذاكي دي ثمرت فرنسا سيفاليف نتفسو تبركات تزد دكا ارسا الحسين شباح ذوين يحملن الشنا سيف مزيس ذوين يكسم حسن يشناين قبورن يشناين قديما وكنا دن المذ ودناهم أزوان أسفرو المثل المعنى ودن المذ ثقفيليث أيا غير كلي في الدوزان يستخدم غساقي إوا كان هاديك ساشيط غافوليو une façon de s'exprimer وذا غانا نوانس إغريفن إلا نقدي فرنسا بعدا ويدي تيديرنا كاين إغريفن إلا نكيني فرنسا سشنا نتموانس شنا كنقارن الخيق مع الحيف يزوزني شنا. Merci Hussein, c'est très gentil à toi. On va revenir sur la chanson d'Idir dans quelques instants, mais déjà, mets-toi à l'aise musicalement, fais-nous un morceau de ton choix, et après on reparlera un petit peu de ce morceau-là au travers un titre que tu vas aussi interpréter certainement en hommage aux exilés. D'accord, on va rester sur Idir alors. C'est comme tu le sens. D'accord, ok, d'accord. Tu vas nous interpréter quel morceau? Amnafaq de Idir. Oui. تسيلي ذي الخطرك ويد سيدي دي سلان وسنر تجميل ثم قران إيذير إغيجان أثر رحمة ربي يسقن فودي ثلويث. On écoute et après on parlera d'Idir. Voilà. Hussein Cheba en direct sur Pastel. Et on va demander à Mohamed et Salah de nous rejoindre de côté régie, comme ça les musiciens ils peuvent s'exprimer et on respecte le nombre de 6 personnes dans les studios fidèlement au protocole sanitaire. Le temps que le studio puisse se réinstaller. علي تزديت علي سنيق الحواري سنيق الحواري سلام سوى غصتي يما
بالحبس يكوني بالحبس يكوني فيك سومتي ضربة بثروب خصمات رضف الليل فيك سومتي ضربة بثروب خصمات رضف الليل تفكي ضيمك يتوزز تبدل طصوص وردي تبدل طصوص وردي يا ذا وفلاس يدينا الكاس غلفين كافياوي غلفين كافياوي ينافس يفوس يا الراس حضر ضميك الراس ينوارك يرفثنا لفوشي هيا ثمثني تزول نمدن الضيور نكايس نغضي ثبيرة فروسي كذاك تملا غرث الدار في ذفلاوان سلمي غفي ذورة الله الله ذو الراوي مازيغنا يا يتمان عليا تسديت عليك تسنك الحواري سلمسي وغصتي يما ناس الحبس يكوني ناس ذيك بيدي زنزان الله الله ما تروح فلسنا غفلني يا يتمان يوني زنزن ذي ماس داشين الربح يكفي
عداوة دستي تالاس قماس دقسي توالي ويذني مريات شي رصاص ذرو الغيباس لمسال تستفرومي بمايا يدمام ينسبنا ثمام الساس يتسمن سقماس ربح ثورة بفيري مايا يدمام ينسبنا ثمام الساس يتسمن سقماس ربح ثورة بفيري مايا يدمام ينسبنا ثمام الساس يتسمن سقماس يربح ثورة بفيري مايا يثمان. Magnifique prestation de notre ami Hussein Cheba. On va lui demander de rester au micro puisque on va échanger un peu avec lui. Dans quelques instants, on va aussi retrouver notre cher ami Hussein Madoui qu'on a réussi à retrouver. Pourtant, les studios ils sont pas immenses, mais on a réussi quand même à mettre la main dessus. Hussein Cheba, très très belle chanson d'Idir. On a parlé tout à l'heure du clip en hommage à Idir avec un texte en français. Alors le texte en kabyle et un texte qui finit en français avec un très 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 beau clip et c'est à mettre à ton crédit artistique. Mais explique-nous un petit peu justement au travers de la chanson que tu viens de faire de Idir, qui est un des incontournables du répertoire de Idir. Mais comment t'es venu l'idée de faire cet hommage et aussi ce que tu ressens par rapport à la disparition de ce grand chanteur Idir Flessia Farbe. D'abord, c'est pas une idée de الواجب l'artiste et هو كان يسميك فيها أفريد ناثفيلت غادي شالي يدير غادي نجر يدير في غرتي مات يوث نتزلي اختارها كار تزلثين يدير خاطر ذين أنا الرابور لا رولاسيون يغير في مات ذميس الغرفة ما كنت زرام ماشي ذيني سهلن ماشي ذا هو كان الغرفة سا سي زافونتاج مي اوسي سي زانكونفينيون الفضل تصل الامور ذاكيك فرنسا غير عاجبن مي ذا غنطاس غير قرحن مرات تجغ الوالدين ثدرث ثمورث الحباب يتسمى امين يموت نشطوح سورتو الوالدين اكيد دابور جو باس ان غران بونجور تسلم عطس في اللسن اي مالك وذا هذا اي مثلا ثوش ثقين كوني تحوز يا عطاس خاطر قلاضي الغرفه يا السكواس نا يا الثقونيت نقار ان شاء الله النوال ان شاء الله الناف ذي تزمرت ذي لهنا ذيني يجان الاختيارات تزلي تاقيه هذا تزيلي تاقي لا ميساج تري فور يسرو لحد دورثيويث يسرو لحد دورثيويث تقبيليث تقديمت تقبيليث تقورات تقبيليث تبنى في المثل في المعنى يسرو الانتيمات مرات ولي ميس وتزرارا malgré avec toute la technologie, les réseaux sociaux, mais il y a quand même cette relation qui manque. Donc, il se roule حد رثيوث ذا نقار مزيك وذي نطرن وذي تسوق راحن يسرول حد رثيوث أين من حافظ البطل سيد لانجستيس تسمى الوالدين مراد أضرب بين ميسن تربين ذي غناس يرم مرزات وكنا ذي فد هذيك سن الوحشيس أثني ونس نكون مالوريزمون قلا فد الحال هذاك ذي فرنسا ولا رايسن السنين كان سمح ذا هات ماشي اللي بغينا من طلب سن خاص تيغاري
خاصة لما ذي الفضنا من طلبة نسمح يسروا لحد دورثيويث أين من حفظ البطل وقبل مع أفحريت مديث أدي صودا ذي رحل أما فروج غير السيث إما وصل سو خثل الفتو دير أولاقي يبغى دينا طاس لشوال ومعنا يدير يجري قوث نتونينت عندها مظال سمثا يكمل كورونا فيروس نسحس فطاس إما غدي صحراء أن الدو يذس أرث مسكيذا نبير لاشاز هو كن أسنيني غدرني روفوار لم تشي ذا الزهو نغ شنا ويفكروا ولا شنو نغنزهو مشا نجمعد الغاشي الجنازة يدير اترافير سات شونسون اترافير سو كليب بور لي دير روفوار سمي يمضل يدير كثن طلتيس حالا ثفاميتيس ثوا شورتيس كان يقلان ثقلب الدنيا فلنا ونحزين راه في الموثن يدير يمي ذا مزروي ذي ذلس امازيغ اكسنرنين ومعنا يدير ذو ما يقرا لو كان ماشي ذا كورونا فيروس كي سي اون بيرسوناليتي انترناسيونال لو كان ماشي ذا كورونا فيروس قاعد يتصحى هذا هو اللي كنهضر في الناس يدير يشنا اكو ذي كاميرن تمورت فرنسا شناين فرنسا يشنا اكو ذا برويل أصنافور وريكم أسياس كرون كورمالات برايل باردون فرانسيس كابرايل Maxime Forestier et j'en passe, etc. Et en plus, ce qui est original, c'est qu'il a pu les faire chanter en kabyle. Ça c'est important parce que certains d'Algérie refusent cette langue alors que c'est la leur, et des Français pour lesquels ce n'est pas leur langue, la langue kabyle, ils ont fait l'effort d'apprendre des textes en kabyle et de les chanter aussi sur scène, en studio et aussi sur scène. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit de Idir, parce qu'il a réussi à sensibiliser d'une manière très originale, très fine, sur l'intérêt de cette langue. سوايا غير كلي إن ديسيدي إني كاكسرفاتي ودي مدوكالي ودارس الماك في لسان وديك خضشن وكنا أنا رياليزي الكليباكي أسماك في لسن ذايقي غيجان نستخدم ثلاث الموليار خاطر يلا أشناي فرنسا يخلال تجميلت إمينو ثاني خدم من ليفور أشنو استقباليث نكون نغسل إني ميرسي ثلاث نسن ثلاث الموليار جوست هو كنس النار تجميلت. Voilà, ça c'est l'hommage à Idir par Hussein Cheba. On vous renvoie au lien YouTube pour voir ce clip qui est magnifique, comme on vient de l'entendre en fond de musique. Hussein, par respect aux musiciens, on va les présenter, puisque tu les connais mieux que moi. Il y a des amis qui sont venus de Paris. Je reconnais à Reskidria Saladar Boukaïe du Nord. Mais si tu peux nous présenter un petit peu les musiciens avant que tu reprennes un autre morceau pour enchaîner. Il est Majid Madoui, Majid Dos, connu sur la scène. Majid Madoui qui a un rapport avec Hussein Madoui. مثل النجماس مثل دم قران في لسن دغا من سمث وشولتيس وخا من سنير كل سني صح على هذا نون مجيد اللي ذنا كريمو oui on connaît bien Crimo. Bonjour il est du nord تنمرت امريكا كريمو من دروحو اللي ذنا ياسين فوالا سكيف سنا ياسين فرحه يعني مثل لا خاطر سان طربون ميوزيسيان il a beaucoup de talent تنمرت مثل ضدينا اللي العزيز الفيولونيست ذا حبيب نطمزي ثنميرث العزيز اريسكي اللي ترى كوني سور دون الميليو ارتستيك اي بوي اسينيغي الحسين مادوي هذا فنان ان ارتيست كوني ذي غان سينيغ ثنميرث الصالح غادي يسترح بن ذا باقي ثنميرث إلى رجي ياسين ثنميرث كشان نور الدين ثنميرث إيو الحاج سين الوحش ديالهم أسيني ثنميرث ثم قرانت ديالني محمد نيجوديا يدير زنغورنا يوكلنا أنسى دي ثاغونيتس يقرزن
Merci Hussein. On te laisse le micro, comme ça là, un petit quart d'heure, tu fais comme tu le sens, les auditeurs t'écoutent. Je pense que tu voulais faire aussi un morceau sur le soutien aux Algériens au travers une œuvre de Matou Blounès, Flessia Farbe. À toi les micros, à toi l'antenne, pendant un petit quart d'heure, fais-nous vivre un petit peu ton répertoire et ton émotion. Hussein Cheba. أنا عرضت نشنو يوث نقيم المم ريبرتوار في غريفن. Avec plaisir. ثنمرث. Sur l'exil. ثنمرث إلى هدية. Et par contre, on m'a demandé. ثماشينين لهدية نثل الحسين قلنا ثماشينين. Ah oui, on le salue. Par contre, on m'a demandé sur le standard s'il y avait moyen de faire aussi un morceau un petit peu en arabe pour que l'ensemble des auditeurs, auditrices puissent avoir leur musique qui défile sur cette antenne avec toutes les couleurs de la musique. Alors, avec plaisir. À toi l'antenne. بغيت شنو يوث نتزليس يونو شنايا مقران قفور نتمرث نغل القبايل طلب ربح رحمه ربي ليسي فربي ايا غريب يجن ثمورت بزاف ساعد ضل العوام دوني ثاقي ثبات الموت خسر دو ذميك صخام دون ميم ريبرتوار الوالدين يقول لنا رونسن روحن تغرفن يقارص ربع ذنبي ذا مشطوح فرحة ساعدة الراس اسمكني الذي الدوح تشي غيلا مدن فلاس ثورة يسرف فيه روح يخل فيد الوسواس سيدي الخطر بيض سيدي دي سلن. Avec plaisir. Merci Hussein. Tu peux poser le micro à terre, il n'y a pas de souci. On va couper les micros invités pour retrouver le live concert de Hussein Cheba en direct sur Passel FM. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le Facebook de Passel FM pour voir tout ça en image avec l'ensemble des musiciens de Hussein Cheba et l'orchestre qui vient d'être énoncé au travers les musiciens. يسرف
خصد ورد وذميك ساقام فراخ وفيك نعلان يجن ثمورث عزيز ذا الوالدين ثني ربان ثروة ربا روحانا مي فراخ وفيك نعلان يجن ثمورث عزيز الوالدين ثني ربان جنت الجرح ذك وناوان لحزن في مطيد ورفان جنت الجرح ذك وناوان لحزن في مطيد ورفان يا غريبي جنت امور بزاف تسعة بعض العوام الدنيا ذاكي ثبعيت الموت خاص ورد وذبيك ساخان نظرة ذا شارع ضحكوم نعلم ياكو ذا شكون انفان ويروح يتابع غروم وتسعى في قفر دورفان نظرة ذا شارع ضحكوم نعلم ياكو ذا شكون انفان ويروح يتابع غروم وتسعى في قفر دورفان نوكل ربي ذي الزمان مشوم يفرق العباد ذي مولان نوكل ربي ذي الزمان مشوم يفرق العباد ذي مولان يا غريبي جن ثامور بزاف تسعى بعض الأعوام الدنيا ذاكي تبعيت الموت خاص ورد وذبيك ساخان يا غريبي جن ثامور بزاف تسعى بعض الأعوام الدنيا ذاكي تبعيت الموت خاص ورد وذميك ساخان نكمل لك كي
يا الحباب حذرا غثتسون يا الحباب حذرا غثتسون يرحم والديكم ذي الوقت يقفدلن في اللام يا الحباب حذر اغثتسوم يا رحم والديكم ذي الوقت قبدلن في اللاغ يا اسم الله الخير يعوم يفكد مرحوم كل خير يغير في يا كثر الدنيا ذم الهموم يا كثر الدنيا ذم الهموم يا عوجاك القوم ولاد ذي الحرام احقرنا نبيغ حبيب وروفي غوينة مديت الحباب ننزيك فوك نغاف ثورة في الدنيا الحوت نبيغ حبيب وروفي غوينة مديت الحباب ننزيك فوك نغاف ثورة في الدنيا ضرب برذاغي الصار ان شاء الله هغدك وريث الويل ضرب برذاغي الصار ان شاء الله هغدك وريث الويل الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش
نزك فوق نغاب ثورة في الدنيا الحور سنافيغ حبيب وروفي غوين تمديد الحباب ننزيك فوكن غاب ثورة في الدنيا ضرب بردا غي الصار ان شاء الله غدك وريت الويل ضرب بردا غي الصار ان شاء الله غدك وريت الويل الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الحياة الفهمات وعر قليلي تولسي زمران عطاسي كتذب بيرن ويذم يعرف شغل نسان الحياة الفهمات وعر قليلي تونسي زمرن عطاسي كتذب بيرن ويذم يعرف شغل نسن ذنوثني غيبي مهبال ورصرينا ندارر ذنوثني غيبي مغبال ورصرينا ندارر الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الحياة الفهمات وعر قليلي تونسي زمران باسي كتذب بيرن ويذوم يعرق شغل نسان الحياة الفهمات وعر قليلي تونسي زمران باسي كتذب بيرن ويذوم يعرق شغل نسان ذنوثني غيبي مهبال ورصرينا نداررن ذنوثني غيبي مغبان ورصرينا نداررن الوقت عويش كل شي تدوس تنفشيش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش الوقت عويش كل شي تدوس تمرميش Merci à Hussein Cheba, c'était magnifique cette prestation. Je crois que Fatima nous a rejoint. On va lui demander de mettre le masque, le masque et le casque, les deux. Hussein, le micro, avant de faire le relais. Voilà, Hussein, tu m'entends? Tu peux mettre le casque? Voilà, on va lui donner un casque comme ça. Voilà. Merci de ta prestation, Hussein, c'est magnifique. Je te présente Fatima, elle fait partie de l'équipe de la radio, Fatima. Et je crois qu'il y avait Mohamed Judi qui avait une question à te poser. Il va la poser en français et en kabyle, comme ça tout le monde va comprendre. Bien. En plus de أنا أكيد مسلي راكني أسجلنا في فيفير الحسين ثقريق خمر سجلتين تمحدين لا شانسون انجاجي نادم كيسولي داكشي ساموليني في مورت اكtuellement وين الكلين يتمسلي دي تواشينيك وين الكلين يتاكد الاحساس سجلتين هناك لا داراسين يتخمطوا 2017 و 2018 ياو القبائل.
Alors je traduis juste pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle parce qu'on a tous les auditeurs auditrices. C'était pour résumer un petit mot sur l'Algérie au travers les chansons de l'engagement, dont celle que tu as interprétée aussi. فالمرثى محمد فوس تقسي يقرز نطاس نكيني نفسر ثيث وماشي ذا الشغلي ومعنا جا روكار ارتستيك اترافير بعدا فين كيف نغلي دونتيتي كابيل نكيني ذا قبيلي الولاد ذا قبيلي عاشا ذا قبيلي تمسلايا صد قبيليث ce sentiment بوغث دي ثلاليثيو الساقين دي ثمورث الجزائر فكنا كنت والي يوم البطل يوم لاجستيس افين يعنان اغرف اقبيلية اغرف اقبيلية ذا غرف نتللية اغرف اقبيلية ذا غرف انغروم اغرف اقبيلية ذي ذلس تسينكيث اغرف اقبيلي تامورث الساقي غورنا غزرف إوا كان أد نعقاض أدنيني نلا ونيليا أيا ماشي ذي نكيني نانتي دي مزورة تجميل ثم قرانت إيما نسن ذوي ذي تنضاحن تجميل ثم قرانت إويذ يكتوا حبسن ذي ثمورث القبايل ثمورث قبايليث لي ديتوني دوبينيون أسنا راه تجميل ثم قران تسيلنا خلا يذون ذا منو سي ان كومبا لو كومبا ايدونتيتير ماشي ذاين راد نسنو الفو تسمى ثقفيليث إلا قد نحذر ذاك نزمر دينيغ ثمغلينو أو ثمر ثقفيليث effectivement الحسين اسمك تاع كان يوز ارديس لو انا كذا كنا لاني محباس نتيكثين ساكني ثمور القبيل لدغا لو ناس حمزيه جمال زعيم من نسارة مدفون سلاجلان غريمولنسن السلام جمال الزعيم حمزيه الدفغن ان شاء الله سلاجلان ريمولنسن ونطلب جوستيس بور لي détenus d'opinion تمور ثقفيليث ثنمرثك امحن دايما. Merci Hussein. Je te présente Fatima. Fatima elle va mettre un casque cette fois-ci. Fatima, on va lui demander de mettre un casque et de parler avec nous, s'il te plaît, de rapprocher ton micro. Ça va Fatima? Oui, bonjour Nordine, bonsoir Nordine, bonsoir chers auditeurs, auditrices. Zulf Lawem, marhaba yiswan invgiaoki du Sénasagé. Je remercie toutes les artistes ici présents et vous m'excusez, mais j'ai pas les noms. C'est Hussein Cheba. Oui, Hussein Cheba, bien sûr. Alors Fatima Hussein Cheba, c'est de la famille à Nasser Cheba que tu as connu. Oui, voilà, justement. Le Hachi vient de Tihamar. Voilà. J'ai eu l'occasion de connaître Nasser, un homme très généreux. Tihamar, voilà. Donc, on vous remercie énormément d'être venus aujourd'hui. Et grâce à vous, les auditeurs, auditrices vont être ravis de passer un bon moment avec vous. Surtout en ce jour de l'Aïd, je veux dire, fêter l'Aïd, tous ensemble. Merci à vous. Merci Fatima, merci Hussein. Dans quelques instants, on va accueillir Hussein Madoui. Peut-être Hussein Cheba, un petit mot sur Nasser Cheba, justement, Flessia Farbi. Nasser, وثنتسارع اللي سكن فودي ثلويث نسلم في تمطوثيس نسلم في سيس نصر ناضي ونزور ذا قزور يقدش نطاس ثقفيليث يقدش نطاس أزوان يقدش نطاس ثقفيليث ذوني كفازن يوكن ذي سقم إمسلايان كان ذي شبح ثقفيليث فسد الموت سخاثل ثبويث لامور في بارتي دو لا في أصلا صوت كان الرحمة أثرحم ربي إن شاء الله. Merci Hussein, c'est très gentil à toi. Justement, on va retrouver Hussein Madoui dans quelques instants. On va pas le cacher aux auditeurs, auditrices. Hein. Vous êtes le plateau de ce soir, c'est des personnes du même village et on va leur saluer justement. À l'occasion, c'est le Atas, في الجماعة سريج العرش نتفروسن
السلمة تصف في الحفافي يلي ون سيس ميس ماشي ذي وني تدرا مولاش هاد تسوغا ثي والناصين هاد تشحن كل وذي عقلي مانيس السلمة تص في مولانيو أثمثني ويستمع السلمة تص في مطثيو أكو ذي السير السلمة إقفاليا إيال 4 عمر ذي الدنيث سنة ثن مرثن ونثم قرانت نكون يسو كان راني لي نتصرب سيرم يوكن أهاث ضعطف كم ثفغست ضعطف كم الكوراج يوكن نكمل ذو مشوار نلفن ثن مرثن ونثم قرانت. ميرسي حسين. ذي سافضي ماطين إنما إن شاء الله هادي وغان أركن زور الشيخ محمد يا مغار سافضي ما طاوني